siapa? Dengar. Tadi kalau diistilah hati hati, bawa hati, munju. Syadi hati, syadi. Oh, sadi hati. Oh, tiga bahasa apa tahu kan? Kan? Oh, syasa syasa. Number one, tadi tu. Number three, number four. 비밀상보다 이게 형태감들, 물감들, यो पाँचवटा अगाडि लागेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ पढाउँछ गाउँछ अब अहिले यहाँ यो अगाडि लागेको हो यो अगाडि लाग्दाखेरि चाहिँ यो गाउँ हुँदैछ Dia kata, munju gua. Dia kata,